Yo, sister, I was over Ewenyigba TV. Yo, me always over Sogakope barrier. Akwe. I like a business college in the Sogakope barrier. Business male zonkra me la fukpa wala gbegbe. La be na mi va moto mi na kejira mo. Obu mo zo le mi o. Na obu zo ha o mo toto mo because of gamala mi osio. Eta jiruru ona dina na no wa wo. Be ya fu to le na mi po. To le na be mi so gbo le mi na oji ale gbegbe. Cha kan to le tutu. Le ifie to le mele tutu. Na den ko pa ma fie ma no fie ba fie business manager ma wo cha ina ji ya wo fifia ba na to la mele tutu wa business ezozo because amo wa le to la no afma wo ga ba pele mi o me la fi anti ta me sugbo na ba mi ma nya jajira mo ta ye bo bu to la ye amo le to la jo yo bo no fela fine amo se ma ta jira no ase vivine kam ye mi no la be du fie allo assemblyman o allo assembly members o onya ncho ni kata ho afia mara ku e onya no chonti du fie nya no chonti asebi ma anya no chonti takala wo ba didinya be yo ba so ma la no jala moto e yo ba vi o ha ma la no jala moto ta na mi gbrevu wa nya de kamara o ba si o yo we pe la fo pe akpe no wa sister mi do zo no cover Ewenyigba TV yo zo wa so ga bai Bala katolo is that me do is on over Ewenyigba TV? Yo, me always over Sogakope barrier. Akwe. I like a business college in the barrier there. Oh, business la very poor. And gbantanya be otu to na mi. Adare kama la duoma na mi o boy so hon lo wo mo. Mi evi o SS nu ha o kata o gawa na le mi ejilege mo po dare kana wo ta mi kata mi wa sugboregi e. Ta wo be nu jajira mo gale vivi mo. Abu ha mo le toto mo no va do kwa cho la be to le mele ta wo le mo cho le jojo na jidudu ata wu to na mi ya. Mi o ha akare menemi. Eben jajira mele vivi mo ga ka ifie na agbanku ma akpobe amoba sogbole ba ye han to pa amanya vion. Nem jajira mele vide mo alo ma vivi mo wa. Amwati asogbale ankata na mo sogbale. Adare kama na duomo. Ta barrier la ye koyo. Ta ha fu be ne eva kokoko ya po wan si dia ko ya po mo. Na in case adare de la duomo fi la ye so he wa no wo me akpo be mo ga sugbore mo ye to ali o. Ta dare kere kama la duomo na mi o. O ta so ha o ha ma mare ko ho mo la evo. Ta mi vi o SS no be to la po mo. Private school so mo sugbore gi wa ta yi ga ma be wo dare ko ta dare kama la duomo barrier la ko le mi esi. Ta na to le akpobe de vi so mo ga sugbore duomo mo ye to ali o. Ala be wa hodo re to do mo. Ono do won ta moto mi aje adidi apoto. Ko ni kata me to me mi le fie kwa. Nyoni no la onya na ne kokure nwa PTO fie assemblyman unit committee onya na ne kokure nwa barrier ngono la o le na ga wanya ye ha pere kama ha ka odu asitoleji ye mata gbe de kama nya be odu asitojo enye mata gbe de ka ha manya be na tol melewe bu moto to gere gi yo ta wokata onya dake afo ye wada ho we otebu dokpe a ana kama gaba la o si o pa nsem okoko de ga mota ye ko mi kata mi kola menene ma okay na ebe barrier nu no lawa onya maka onye barrier nu no lawa barrier nu no lawa ka adware kama le fie ko la nouveau de kotoko kwa amade le nya machichi no nan ta amachichi ole mienu na mi ngogbe kwa mi ga po akpo no gogo yo ga mi do zo no cover Ewenyigba TV mi always mi over do pa na mi ha akpo aleko na we awo nya na be Francis la gi an ka be oyibo akpo aleko nya business le barrier ge aleko ko yima it's so hardable, you know. You need to run the thing before you can get some little money on pull on your okay. stuff. Number so hardable. Enya ka gboro eye fu gbedo eye fu bi e ma lolo. M3 ako. I go ma dey break down to gbe mi apo understanding. Okay, let me just break it down. You know, as I gave me pona 5 city. Gave me dena ku dokum adi ben ka du bumi no. Chule tole je ava top ka fi plan. Ananya bi mo wa mu ka gadawo. Anana mi fa jina avana mi. Nyamoro mi le gbodo na ma obi mi akọ opportunity na outside never wodo mi ava mi akọ me view ji la fiara. That's my plan that I'm planning for. Nkana ka fi business se ma ba le na expect me yin na mo lo mpokoti na nkata na osese mo so hardable nkata Even though mi subo ta kasa wa ba kwa ma dey take over logbo
Dava banana no man se ne mi amado ma banata ni menya misugbo we won atapodu ko jire cheche ko ju yapma dan na ku banya no se ne mi lema ka eleme be barrier kene otulege yen tobuti kene otulege yen na enomoji mo wa eleme ne ma tobuti ka o loki amaka do mo ha Maglobe, even though what is going on already. Okay. So what all you are passing through, yes, we are not passing through already. So there's nothing. So what do you say? Even though I said this kind of biscuit that I sell here. Yeah, I'm going to be akatipono. Akatipono. Yeah. Or agbozuma biscuit. That is akatipono or agbozuma biscuit. But still, you Sogakope barrier. Sister, where's the Ewenyigba TV? Marakuyo. Makunka janele. Manokuli koja. Akwe. Alakanya business le barrier ge. Mimi business Sogakope mo na neka plan mi. Ta na be no ma sese na mi. Nka na ka fi mo na neka plan mi o. Aga emele. Aga mododomo. Aka me pebe yo sogbo le barrier nka to have mi sogbo njala mi sogbo le barrier ha. Ali no ma na neka promoter na be mi sogbo le barrier la. Onomo na neka plan mo bon le ni asogbo a. Anu ma le sese. Ta na nya bi ami oyi chachapo no mo po anu o mo po nu no wa alo o mo po no we cover barrier gi aba pele mi enti. Amena wo gbonbe barrier kene to buti kene otu ye na be asimeti alo business metileji mo nya tepe ati agbonya de kokuru nyama ya pele enti. Yo ba mo don cho gengoji alo akra ka viva gi yan elemene ne ma Bara ku e oputo pele enti. ko mi ni no la onya be mi eleji le gi a Era ku e onya. kan ka o mo le chon O ma nya reka gbo cho enti o. ya pe Apono. yo mi do zo no ko ba Ewenyigba TV ami hwe leke mi fon mi da hwe mi fon you da okay alaka business le barrier ga alaka no ko ji ma fia muga na neka ha pula mo kaka ha mi ami le jido do na ma because to plaza ele mi akono no jira ha to plaza ha magaba la nyi ha hu mi ga kono no jameta mi ba sugbo gbogboza fe mi ga na neka ha jira mo to le na mi va sogbo lege alo just no ko mi va sogbo lege ta mi na neka jira mo da to le vana ka to le la ga magoji amoro ule ngogbe o ha osugbo longo ya ka mi ha mi lege goji ka magaba lewe amoro la ga ma ha o ba pele mi pensi lege goji ke minna edufienya alofie kanele jomegi assemblyman onya be kuhwe no tuma milenkia me da ku ko mi take block kama e ka mi ti glory ala ko ga fi won anya be woni no tuma milenye ya wona na chunwu yo to kampo mo chore kane le amene mi legi egosi to kampo ho ke ta mi kane to la le yo no tun pitoto ko plan me mi nyiya tam ye to le ji o plan anu nyu na mi nyu abo to na kalo bonenu nyata no mata anu nu jran hu aro ga to kala le mo mi ga yivu ka va jran gbogbo ka se o ko 8 ga magoja me over 6 ojo ya poma ke mi ame o shi magba ba ha amoro mi la mi ga pa la be 12 na ba ko bi yo sogbo le yen ha pere nwalo ni apele un okay da ele me ba maro cho gen ba pere mi unwa amoro ho nkata obe to plaza magala gama gujine ho ya ti ajura no ita ife ho ya yo ti atrava ezo ma ba no njan legi akpe gogo ta nu kola akpe so afa bari ala yin ya enyo kene emi akane le jin le bari afia iya mi to mi sesen ami jala ba mo le nu flomo in fact o yo le fupon la fia nkata ba to ya kene o tu le edu ama lo Ghana du ko makata enya be nbe peme va ji mo company ha motive la mo hotel no le du ama ha menya me hore ke homo because amomo va le lodge la fimo tambe na tamo va kora fia zan ne la pema manane ke pogo na ta va la fia lebe godo ane kavisa na dua yo akpo ede ademu me na ta la fia ta ile kuku den amechiche mi aponi mo la kata lebe waja gbagba awona na koku de yepe to pe nyahu ena be njaja elefu dem pa amenye view njaja as a center pa amenye view amada gbebe yo dagbe ka fi galafia
kechi ya keneva damo dome ya kwa eva na yopom kude sia de gbe ta ele kuku de ne miapo nu no wakata alebe wa wona ne kokude miapo to nyahu ne enusanu na ajefia to ajegato no ta akpebe mele de kan ko mele Ewenyigba TV ji ngo nyenye Christian adiabo alo service nye nkonye akpe